Making a difference in a difficult environment. Title na pelang kakabsat, kat detat masapul tayo, nga mapapigsa tayo, mapaturod tayo, that we can make a difference in a difficult environment. Makita ko talaga nga difficult dagiti naggapuan yung environment. Difficult pa iti agisem. Isang man yung man, di kita kaabayo. One. No bigbigat siguro, mayat pelat isem yung, numumalaman, awa, kamir duutin. But let me help you from Philippians 2:15, which will be our foundation verse tonight. Let's read all together. Ilocano, go. Tapno awan kuma, ti pakababalawan nyo, ken natarnaw kayo, anak na kayo ti Diyos, nga awan pakapilawan nyo, tinagtengaan, ti maysa anakillo, ken managdakdakes nga nasyon. Ken itinagtetengaanda, aglawag kayo, akasla silsilaw itilubong. Data ti challenge, data ti call, no challenge karit. Call. Kaya't nga sawen, awagan na tayo ti apo nga agsilaw, itinakillo ken nasipnget nga lubong. Agkararag tayo, Apo Diyos, bendisyonam deti mensahe, sapay kumata, matransform dagiti bibiyag mi, no bilang agkudkudreb dagiti silaw mi, wano na iddepen dagiti silaw mi. Tulungan na kami tababaan kadeti nga mensahe, agkaroon kam ti wisdom, ket agkararag kami, ngahan kami agkapoy, wano maupay, wano agatras, no dikat han kam lang agpasango, no dikat agtakder ka nagsilaw, para iti pakaidayawam. Day taapo ti masapol mi nga revival itang arabii. Ipaay mo kat bendisyonam ti internet connection, tapnon nasayaat iti idadanon. Daytoy nga mensahe kadagiti amin nga members ti HBBC family. Bless us tonight in Jesus' name, amen. Agtugaw tayo amin, kakabsat. No iti environment ket haan nga detay narigat when the environment is pleasant, nalaka iti ag-thrive wenno ag-grow. Correct? Ngem no ti environment kakabsat ket narigat, difficult or challenging, God calls us to make a difference in a difficult environment, and the challenge is real. Now, kaslahan nan sa pelagsing in kada kayo, talaga nga narigat yung naggapuan nyo. Narigat, dagiti naggapuan nyo nga luglugar. Narigat kay pela nga medyo maka-adapt. Ayan. Most of us just want to go with the flow. Hante kayat kakabsat dete at dati makakontram, wano dete sika iti mangbiag kadayjay nga sitwasyon. But what if God has placed you there not to conform but to transform? Philippians chapter 2 verse 15 reminds us that we are to shine as lights in the midst of a crooked and perverse nation. Regardless kakabsat no anya iti temperament tayo, adang aming kadatay digitay, we are not outspoken by nature. We are not a very active personality by nature.
But God calls us to be a light. Even in toxic or unpleasant environments, God calls us to be thermostat and not thermometers. Ti thermostat, iso dayjay dete adda ti aircon. No anyat iset mo, kasla kuma water heater. Sino kada kay ti agus usar water heater di shower da? No anyat inset mo jay thermostat, kas jay met kakabsat, iti temperature jay irwar na, napudot mo no nalamiis. For example, no agdigos ka kat inset mo, 38, kas jay ti kapudot jay danom nga irwar di shower. In other words, the thermostat will set the temperature in the room. Kala ko maita, diti ayan tay ti main, nalamiis, nakaset, digiti aircon tayo iti 23 siguro. Ano nakaset? Deta nga thermostat na. Ah? 24. Oh, so kaya't nga sawan, deti mariknayo, nga temperature dito'y uneg ti room, ket 24 degrees Celsius. Naggapuan dayjay nga 24 degrees temperature. Naggapu ka di aircon. Gaputa da thermostat na. Ibuga na di 24 degrees. So dapat datayo, imbes nga no puro dugel ti kakadwam, dugel kamutan. No namudel da, namudel kamutan. No negatibo da, negatibo kamutan. Temperature, thermometer kanukwa. Ti thermostat kakabsat, uray kasanot ka toxic, dayjay ayan tayo. Day taman kat unag ti pagtrabahuan, unag ti pagtaengan, masapul nga datayo nga Kristiyano kakabsat, pagariyan tayo, ti apo ti biyag tayo, tapno datay kumati mangiset, jay temperature kadagiti lugar nga ayan tayo. Haan nga, deti pa nakakitak kada ka itang arabi refleksyon ti temperature di naggapuan nyo. You are a thermometer. So kahit nga sa wano simungat ka ito itikat medyo, kasi iti lang di naggapuan na kat problema. Hantay ko mga kasjay. We should make a difference. Naawatan nyo kakabsat? We are called to glow in the dark. Oh, difference dito tigat ng asawan. Especially, we are in the last days. Kat, no, dati ka digiti mo udingal aldaw, kas mabasa tayo iti Biblia, diba? Talaga nga rumigrigat iti sitwasyon ka digiti mo udingal aldaw. So, ti problema, haan nga dijay environment, though it may be difficult. Ti problema kakabsat, no kasano tayo nga agsilaw, iti environment nga ayan tayo. So I will teach you tonight how we can make a difference in a difficult environment. And I hope nga ito agsubli kay kadigita pag-ubraan nyo tumbigat, hanga dakay ti pakakitan ti negatibo. Dakay ti pakakitan iti positibo. Hanga dakayo ti switch off, dakay ti switch on. Hanga dakay ti makapalamiis, sikatay makapabara. In one word, wherever you are, you ought to be a blessing. Malay mo, no kasanot ka toxic, deta ayan mo, sika je antidote. Amuyot antidote. One who will be the agas. Sikat agas iti dayta. Nga pagubraan. Sikat agas iti dayta. Nga komunidad ti agkakaruba. Sika jay agas. Datayo dapat dayjay kakabsat. Mabalin nga kunayo kat nanumuakmut lang. Nakapuyak. No naintawan,
ngem ti Apo nga adda kadatayo, isut ranyag ken silaw. Isu nga no haan ka nga save, hana para ken ka detoy. Ngem no na save ka, adda ti Apo ken ka, para ken ka detoy nga challenge. Now, some of the difficult environments can include, number 1, strong worldly influence and moral decay. Well, digito iti challenge nga sangwan tayo. What are they? Temptations can ungodly practices. Anyada digito bisyo. O, amin na classmate mo ag sigarilyo. Wano ag vape. Wano agay ayam kadagiti online. Nga ay ayam nga isut pa ka idugdugulan, dagiti nga ubing. Kat sika Kristiyano ka, make a difference. Haan nga dete, maisurot kalatan. Kat no anyada, kasjay kamutten. Ti challenge, you stand and make a difference. May kadwa, difficult environment, indifference. Di kayat nga sawon ti indifference, awan rikna na. Awan iti interest na. No maipanggep iti na Diyosan na espirituan. Kan iti Biblia, dagiti tattao kakabsat, naturally, awan iti interest. At ati gapuna, awan iti relasyon dangarod iti Apo. So kasjay da, tata, gaputa na lami isda, kasjay kamutan? Kita man ta kaabay mo no, kaslaan believer mo ten nga nalami isang nga bangkay. Deta ti kung kunana, deti nga message kakabsat. Hang ko mga deti, umay ti makigimog, agpapatay tayo. Kasi yung matla ibagbagamot to, kasanumot, di kita naggapuan, you did not make a difference. Dapat na umay ka makigimog, hang kagmamayukan agpapatay. Naawatan nyo kakabsat. Glow in the dark na road. Good evening, kunana dito, MC kat awan na gunune. Ipakpakitam lang kakabsat nga talaga nga kinan na kati sistema mo tilubungan. Ha, ibagbagak dito kakabsat, ha nga dito kasla pagkat katawaan kailang makais-isam kayo ng di kinaagpaiswan na, take the challenge. Oh, hang mga pati ka, umay ka makigimong kas kalapusong bato. Dapat umay ka makigimong at the excitement na pusom. Amom no apay. Because you did not purpose in your heart to make a difference. So serbi na di pa nag-devotion mo tibigat. Nga iset mo nga kunam, Apo dayto nga agmalem, gwardyaan na, make me a blessing. No may kamot makigimongan, Lord, make me a blessing. Oh, number 3, another difficult environment, persecution. Awang nga tamot unay kada tayo, ngam kadagitay new believers, maki-experience the persecution. Number 4, difficult environment, rejection and unfair treatment. That's a difficult environment. Oh, may kalima, uncooperative people or conflict with neighbors or loved ones. Sino kada kayo? Kaapan at karuba na. No, at the conflict yut karuba kakabsat. Masapol nga makita lata di Christian testimony king ka. Oh, how do you handle as a Christian? No digiti karubam wenno kabagyam ket adda iti conflict mo kadakwada. Oh. Deta kakabsat ti difficult environment. Baka para kada kayo ket han nga relevant ti Christian life amma nakakabsat. You need to shine even in that situation. Oh, kaya't ko nga i-emphasize deta kakabsat. Tabakalaang adda kada tayo,
iti ka conflict na. Ano ti other word, ti ka conflict? Kaap-apa na. Wano apaan isuna ti karuba. Kasano pa nang handle mo di jay? How do you make a difference? Oh. Kasano no, kaspagarigan, ano tikait ko sa wanan, dete, DJ Karbangam kakabsat, kat saklawon da. How do you handle that? In a Christian way. Saklawon da di kalintagam. How do you handle that? That's a difficult environment. Oh. Hala nga kabagyan, nung arod kakabsat, agaapa kayo titawid. That's a difficult environment. As a Christian, how do you make a difference? Di kita kakabsat, ti ehemplo ti difficult environment. Maawatan yun? Anapay? Toxic workplace. Dete, di mo pa'y kayat mapanagubran kasi jay pagubraam hanggang maliwliwa. Kasi ada gossip na iti pagubraan. Agagasip na jay. Division. Unhealthy competition. Oh, naawatan niyo? Unhuan, difficult environment, negativity, puro negative tita tao. Kanayon nga agkom-complain. So as a Christian, sumurot kamot ka di jay? Maki-anayon kamot ka dakwada? Hello? Uray pa iti church, laglagay po nyo, awang perfect church. Aging gana nga, tattao ti membro iti church, adalat tagakasta. Oh, number 8, leadership challenges. Tapos pagrigan ni boss mo, madit patakaran na, maditi style na di trabaho. Kat empleyado ka, that's a difficult environment. Oh. Tapos pagrigan ni boss mo, dete, nakurang ti instruction. Sana kamot ungtan. That's a difficult environment. Da kayo, perfect, di kita principal yaw? Difficult environment. Di kita co-teachers yaw. Gagayim yo amen? That's a difficult environment. So I'm trying to show to you that the day-to-day situation tayo kakabsat, that we live in a difficult environment. As Christians, kuna na ti Biblia, that ye may shine. How do you make a difference? Diba? Datay latangkat, datay an-anusan tay latan. Bebe an tay latan. Awan latan, datay kasla impact ti biyag tayo. The challenge of the Bible is kunana that ye may shine. Kuna tayo kat, hangko kayat deta, hangko kayat nga maging kontrobersyalak nga Kristiyano, iso nga, jakla tagtagtagarin. Han naman paling kakabsat. Kailangan nga change maker ka. Kailangan nga sika dete, blessing ijay. Zapul nga sika, ti transformer. Paunay ka ta transformer nga kabsat. Bagaman ta kaabay mo, dapat transformer ka. Anapay ti difficult environment? Cultural or value clashes. Faith versus secular worldview. Pilitin na kalata ni Mestramon nga sumali ka, digite, hamo dapat nga pakisalian. Sana ka butbutgan nga ibabakta grade mo, ang grade mo. Difficult environment. O ibay ka na nga ti letter kanya ko, pinirma ako. Inted mo kin Mestramon, adun to pelat ibagabaga na kin ka. Difficult environment. So, datayo kakabsat, ti challenge ka datayo, halaan nga DJ, how to be a good employee, but how to shine as a Christian.
So haan nga seminar deto'y kakabsat about how to be a good employee. Seminar deto'y how to be a good Christian in a difficult environment. Anapay kakabsat timang parigat kadagiti environment tayo. Overwhelming pressure. Unrealistic expectation. Permi nga ma-pressure ka. Agasam ta imbaga na di project, isubmit mo kang tumbigatan. Difficult environment. Amen? Wanuhaan, hanamay ki-cooperate, dagitay kakaduam jay team. Difficult environment. Deadlines. So amin di kita kakabsat. Daka mo no, dapay mainayon nyo. No, dapay mainayon nyo kakabsat. Iraman mo latan, isurat mo tan. Difficult environment. Diyo nagtipagtaengan. Relasyon ti agasawa. Difficult environment. Wanuhaan, langan-langan ti agkakabsat, aggiinimon. Difficult environment. Sino kada kay ti inauna? Sino't mangibaga nga, nalaka ti agbaling nga inauna? Sino't inauna to'y? Nalaka? Sikat kanayon nga agad-just. Difficult environment. Sino't kadakay tinaudi, kanayon nga mabaon. Dapat dakay ngay naudi, kanayong nga dakay ti mabaon. Sino't inaudi taoy? Tag na ima na, dakayo ti dapat kanayon nga mababaon. Pira kayo. Respect the older. Respect kuya. Respect ate. Di ba? So dakay nga inaudi dapat dakay ti kanayon nga mababaon. Agasam ta nagatot assignment mo. Baunan da kapay. Difficult environment. Di mo kadiam mo nga DJ panagsao-saom. Nagadung assignment, baun-baunan dak. Awan ti Christian testimony mo na. So kayat ko nga digito'y day-to-day nga challenges tayo. Manipod jay balay, aging gadjay trabaho, uray pa'y dito'y church, let's consider it a difficult environment. Awan ti easy environment. Awan perfect family. Awan perfect workplace. Nang runa, puro unbeliever ti adadjay. Uray pa ibagam nga no daduma na ragsak, awan lata kakabsat. Awan nalaka. There will always be difficulty. Church, uray pa church. Kalakan niya kat nagrigat kayo nga pag-isaman niya. Aging kata, di ba bilagis? Difficult environment. So, ti challenge kada tayo kakabsat, kada di binasa tayo nga verse, how to make a difference in a difficult environment. Nalaklaka detay, agpasuli tay latan. But that is not God's will. Nalaklaka detay, agquit tay lata jay trabahon. Ano nga rutuhan nga isutwil ti apong agquit ka ta trabahom. Kasi sika ti antidote dita nga trabaho. Impan na ka ti apo dita to make a difference. Kala ko madakay nga may mestra. Panagkita ka na toxic ta trabaho yo, dagay nga teachers. Haan anda maka amen. Kat kunam kat jakayat ti mangisuron. Haan ta ti dapat maawatam, God put you there to shine, kunana nga rod, as lights in the world. So wherever you go, toxic lat tagakabsat. Iso nga ti challenge nga surusurwan ta itang rabi is, Lord, how can I make a difference? How can I be a blessing? How can I be the antidote and medicine to this sinful, toxic, stressful environment?
If you're looking for a right place, there's no right place when you talk about being perfect environment. The challenge tonight is not about looking for the right place. It's about being the right person. Because if you're the right person, then you are the key. You are the asset. You are the blessing. You are the transformer. And you are the maker of a difference in that environment. So ano amin tayo? Kastat pumayan tayo kadagiti balbalay, kakaruba, ken pagubran nga ayan tayo, talaga nga agsilaw tayo amin kakabsat, may i-promote nga permi itinagan iti Apo. Naawatan niyo ang kakabsat? So let us make a difference in our difficult environments. Di kailangan ng kakabsat nga point, just be the right person in that place. Now, how do you become that right person? So tonight, let me share with you the key principles for making a difference. How do you position your heart and mind to become a difference maker in a difficult environment? Number one, deto'y kakabsat, number one, mahalaga sa atin lahat. Take ownership of your response. In other words, mindful ken aware tayo ti sarili tayo nga dapat day response tayo ket intentionally to be a blessing. Listen, instead of feeling victimized by our environment, we can be victors for Christ. Who among of you feel a victim all the time? Alam nyo, ang aking nais na shifting ng mind na ituro sa inyo, from being a victim to a victor. Because if you allow yourself to be victimized, meaning defeated by the difficult environment, you cannot make a difference. Kasi si kamot tinaapektaran. Imbes nga si kati makaapektar tinasayaat. Dito ko nagkaroon. The challenge is real. Nga datayo ti dapat mang-apektar, manipod kadayjay kinasayaat nga adda kadatayo. Kesa datay ti mabiktima, iti ka na kinasayaat, iti environment nga ayan tayo. Oh, iso nga tatagakabsat, because of this mindset nga di tayo matgayam na realize, kunatay nukwa, that we blame our environment for our lack of progress or even for our behavior. Kakabsat, hanga kasta ti kayat ti Apo nga position ti panunot tayo. At haan na kayat ti Apo nga no gapot, no apay nga di ka ag-grow, di ka ag-progress, ken kasta nga maditi ugalim, ket gaputa kastat environment mo, han nga kasta ti kayat ti Apo a position tayo kakabsat. Ti kayat ti Apo, uray madi ken negatibo, ken toxic, ken stressful, dagiti environments nga ayan tayo, karuba kabagyan ken amin, masapol nga datayo kakabsat, dete panunutan tayo, that we make a difference. Instead of being victimized, stop being victimized. Pagayaman na tayo ni Satanas, no kasta kakabsat, iti position, ti puso ken panunot tayo. And my prayer is that we set ourselves free
from being victimized by our environment. Because in 1 Corinthians 15:57, it says, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Nga sikat ma-defeat ka, DJ, karigat ti environment mo. Dapat mapagbalaygyam kasi kunana ti Apo, ti Biblia, agyam-yaman tay kanapo Diyos, nga mangmangted. Amo yung word nga gibet us, everyday DJ. Mangmangted, akan kanayon kada tayo ti balaygi, babaan ka ni Apo tayo Yesu Kristo. Kunana pa ijay 1 John chapter 4 verse 4, anak kunana jay, "Ye are of God, little children, and have overcome them." Why? Read the next part. "Because greater is He that is in you than he that is in the world." You know, whenever people come to me and ask for prayer and advice because of their problems at home, problems at work, or even problems in the church, it's either they nga tao kakabsat is being victimized or being defeated, and that that person needs to know how to overcome that difficult environment in his life. Awan sa bali. It's either you are defeated or you are victorious. Kaya ako natin, kaya ako ganito. Diba? Kita nyo, deti nukwati kasla drama di panunod tayo. Kaya ako ganito kasi pangit ang social environment ko. Okay. Surutek ta logic mo. Halimbawa yan ang logic mo. Iso nga kastuyak, kasi deti social environment ko napaka-toxic. Surutan ta. Okay. Problema nga talaga de, tagayam. Amom no apay, hanta mabaliwan di social environment mo ka. Tataga puta, di ta mabaliwan di social environment mo, awang rod pag-asam nga agbalbali mo na. Kita manuus to di reasoning. Surusurutik la di logic. Kasi kung iso nga kastuyak kasi madingamin ti social environment ko. Kaawang pag-asam nga rudo na. Kasi JT perspective mo ka. Di ta mabaliwan ta social, kahit mo asawan, baliwan ta social environment mo, tapno ag-improve ka? Hanakas jay kakabsat. Change your perspective. So don't allow yourself to be victimized by the difficult environment. Nang nangruna kakabsat kat in prophesy ta Biblia, in the last days, perilous time shall come. Ikat, kasano nga ruden, hanggang nga ag-grown hanggang nga ag-progress nga puluso na. At hantamot kaya nga baliwan ta environment mo. Hangat nga wrong di perspective mo nga men. You're blaming the environment for your lack of progress. Well, in fact, the Bible says you are to shine. The question it's not the environment, it's you. Baka dadugong di pabelom, nagsilaw. Naawatan niyo kakabsat? It's about perspective. Listen, no matulungan kailang kakabsat, nga mabaliwan ta perspective yo, bumaliw iti aurayo nga panagubra. Well, uray ti umay mo ti church, bumaliw ta auram. Uray surrounded kat karuba nga dete, kanayin daga nga apaan, bumaliw kakabsat ti mindset mo. Kasi, kunam kat, this is what they do, but I take ownership of my response. This may be their action, but I can do something with my reaction. And as long as I do not react in a wrong way, I'm not harmed. What harms you is not them. What harms you is your wrong perspective and reaction. Hindi ka naman
Hindi ka naman pwedeng maging victim nila not until you allow yourself to be a victim. It's a choice. Listen, it's a choice, mga kapatid, kasi ganito yan. Okay, let me give you a more logical, more sensible point, mga kapatid. Okay. Angkod sa naikabil dito eh. But ito, if you have wisdom and understanding to discern that the environment is bad, haan ka di nga dapat adamot wisdom and understanding mo, no kasano kamot nga road, nga manghandel ti sarilim, iti data environment. That is the point that we lack. We are only wise and we are only quick to discern. Madi, dito environment ko. Apay, di mo mapanunot nga road. Nga kunam ti sarilim, kasano nga road ti dapat nga reaction ko. You also need the wisdom. So, your choice to be wise or to be wounded. Your choice. Naawatan niyo kakabsat? Your choice to be a victim or a victor. The challenge of the Bible is let us shine as lights in the world. Oh. We cannot always change our environment, but we can change our response to it. So ano makita yun ni Joseph kakabsat is one of the best biblical example. Kita nyo latan. He could have, mabalin ko mga naging bitter isuna kadagiti kakabsat na. Kasi, inlako da isuna. Diba? Napanjay Egypt, mabaling kumamit nga naging bitter ni Joseph kadayjay Potiphar. Nang runa di asawa na. Right? Pero nakita na at the end, part amin dayjay ti procedure, uno proseso ti Apo. From the pit to Potiphar to prison to palace. No shortcut. And because he had that understanding of the situation, dete ko na ni John Maxwell kakabsat, things do not appear as they are. They appear as we are. DJ lang nga ti may sangabanag, haan nga kasla DJ haan nga kasla jay lang nga na. Jay lang nga jay banag, depende jay panagkitam. So deta sitwasyon, depende mo ta panagkitam. DJ ti ko na ni John Maxwell, timatak ti panunot ko DJ. Kunanagat, things do not appear as they are. They appear as we are. It tells about our perspective. Deta sitwasyon, deta problema ta trabaho tayo, dagita nga bambanag, kakabsat, ti panagtilangana, depende no anat panagkitam ngamin. Oh. Kat no ti panagkitam, eket talagang makapadanag, agdanag ka nga talaga Amen? Agyaman iti Apo amuyo. Adda iti blessing ko, answered prayer. Hangko lang amin mabaling nga detalye kada kayo kakabsat. Because it's a sensitive matter. But for the past months, it was very challenging to me. When agkarkararag aklata ti Apo, nagrigat DJ, agpreach ka, aglid ka, nga adda DJ nga parikot nga baklayem, nga hamo ipalubos, nga agari king kat panagdanag kakabsat. Nga makapadanag nga talaga no pampanunutem. Amoy nagkarkararag aklata ti Apo. You know? Kat itayan ko na kanya akong, Pastor, great news. The problem is solved. Woo! Amom, hanak unay nga na bigla nga naglagto. Sa totoo lang. Amom no apay, kasi sipod pa'y ide, at datal na jay puso kon. Nasursuro ke. Philippians 4, na I learned. So all throughout, adatal na pusok, kadigidi nga kanito nga makapadanag, adatal na jay pusok.
Na estilo. So nga, look, hana ka ma-victimize jay sitwasyon no hamo ipalubos ka kabsat. Pagaryam latat na sayaat. Take ownership of your response. Kasapulan nga ko nam ti sarilim, Greka. I should stop controlling the situation. I should stop trying to neutralize the situation. First, I must start managing myself. Iturayan tayo pelang ti sarili tayo. Take ownership. Amen? Listen, how difficult your environment may be, I pray that you can get hope from this, that your environment does not define your destiny. It is your faith in God that defines your destiny. Deta pamatim kakapsat. Iso nga DJ ka nga agkapet. Beam ta dandanag. Baga man takaabay mo, beam ta dandanag. Awa maitad na king ka. Agpamati ka. God is in control. Hamo ipalubos nga ana di jayan, dete slave, ana Ilocano slave. Alipinin, adipinan na ka. Pagbalinan na ka nga ayaman na ka, tidanag kakabsat. Kuna na nga, DJ, na-share ni Mrs. ko, at dati nakita na nga nagpintas ka message, kuna na nga, worry is worship to the devil. Agasum neta? Ilay bagayo man, worry is worship to the devil. Every time worry ka, you are worshiping the devil in a way. So dapat hamo ipalubos nga ma-victimize na ka, DJ, nga difficult problem. Kat managdandanag kan, victim ka dyan. Nagpintas tayo, binasa tayo itay, greater is He that is in you than he that is in the world. So the first step dita kakabsat, you personally take ownership. Learn to manage by the grace of God. And dikito yung next, kasapulan nyo pa yung mga gan, so that you can manage yourself. Number 2, okay? May kadwa. Understand that no place is perfect. So itapelang kakabsat, i-prepare mo ti sarilim. Nga adu dagiti encounter ka dagiti sumaganad nga tawtawan. Hello? Ako, piniprepare ko na ang sarili ko that there will be more challenges in the future because I know there's no perfect place. There is no such thing as an ideal environment, ideal job. No. There will always be issues. It's just a matter of time. Uray ko naman, napintas dito yung trabaho kita. Uraya ma. Agkaroon to latat problema ta. Awan ideal environment nga makuna kakabsat. Agad dalatat parikot kan problema. So dapat sika, maawata mo nga awan perfecto nga lugar. Even when the Israelites entered the promised land, there were giants that they had to face. Hanga smooth sail, DJ. Isusuruk the promised land. Hanga smooth sail. No. Okay? It was not in a smooth passage. There were giants to face. Even in churches, there can be problems. Ala kita man ta kaabay mo? Kita? Even in churches, there can be problems. The question is, will you focus on the problem or how you can make a positive impact? Babalik tayo doon sa verse natin. In the midst of a crooked and perverse generation, among whom ye shine as lights in the world. Nakita tayo? Eto, instead of asking, why is this place so bad? Why don't you ask, Lord, how can I make it better? The one is complaining, mediocrity di jay nga tao. DJ may kadwa, excellent. Kasi DJ Mesa kunanagat, why is this place so bad? DJ mo tao nga, adaking kwa na ti Spirit of God, kunanagat, Lord, how can I make this place better? How can I make a difference? Diba?
Oh. Ekit, deta ti kararag, kumot kakabsat. Iso ka tinaminsan nga naawisak nga, papa nag-dedicate iti business, at dadati pastors nga nagsao, nagkararag, ururayak nga, da maipreach nga gospel. Kat ije maudiak nga parte, agkararag, ti ubrak. Kat gaputa, madadagsanan kat apo, adu ti unsaved. What can I do? Kung ako nakakabsat, di ba nga dete, kung kunaklatan, awa malat nag-share gospel. Kung kunamlatan, haana. Kasi you have to make a difference. So napana ko, kung agpakadaak man takwa, i-share ko man lata gospel biit. Go ahead, pastor ko nada. So ije last part, nag-preach ako na ti gospel sa sakbay ka, tila role ko agkararag. Pero instead of just complaining, oo na, malat nang i-share ti gospel, agdaydaya mo udom kalatan, why don't you do something? Kas jay ti kayat ti apo kada tayo, hanga passive. Iwaksi tayo, that's not of God. Di kina-passive tayo, hanga ni apo, Diyos naggapuan na deta nga mindset. Kasi no ti apo kakabsat ti agar-ari king ka, hangga nga passive eh. Ang iisipin mo lagi, what can I do? What can I do? That's the mind of Christ. Agasan nyo kumano ni Apo Diyos, itinakita na nga nagbasol tayo, naisina tayo kuna nagat, bayam lat tayo idan. Kuna, siniim na tayo kumalatan kakabsat. Anaka ita no sinisiim na kalatan ni Apo Diyos. Katkasta tayo, ayan. No ada problema ka, nagsisiim tayo latan. Hello? Instead nga, ada mabalinte nga itulong tayo kat hantay kayatan. Kanawar ni Apo Diyos no kas jaymutan. Nga kunanagat, da kayo nga tao, Domingo, tila dapapapanan yaw. Awan pa nagbutang yu kanyak. Nakalukluko kayo, nakakarkaro kayo, perme nga, nakabangbangsit, tibasol yu kanyak. Baka mo kayo kat bibiyag yun, tatatotal kat adot anghel ko. Ano kayat kunto, di mang parso akti, baro nga sang katawan. Kaktut puso da nga nalimpyo, hanakasla kada kayo. No kuma nagsuing arod ni Apo Diyos kakabsat kada tayo, kasanutay nga rod kumaita. Day ti kayat mo ti Apo nga ada kada tayo nga espiritu. Nga kunana, for God so loved, nagrigat na tayo nga inayat ti Apo, na imbaglatahang nga tao usuna. No tao na ni Apo Diyos sakas kada tayo, at datay amin impyerno tangga kabsat. Ngam kunana, for God so loved the world, tatada ni Apo Diyos king ka, kas jay tayo kumangarod dapat. Let's shine as lights in the world. Ipakita tayo nga dati Diyos kada tayo, amen? Instead of focusing on the problem, ask God how you can be a part of the solution. Padasan nyo nga i-apply ta trabaho, hindi kiti principles kakabsat. Kitaan nyo, umangat ti panunot mo, ito ti apot ado nga ideas king ka. Instead of asking, bakit ganito? Ang hirap naman dito sa trabahong to. Start asking, Lord, paano mo ako magagamit dito? Kala ko madati gobyerno tayo, nagrigat ti gobyerno tayo kung kunatay lata. Why don't we pray, Lord, what can we do? That's the mind of Christ. Ang awanan na tapati, datayo kakabsat, kinan na tayo tilubungan. We are victimized and we want to play the victim. Kakabsat nga, biktima na tayo tilubungan. Antay mo kaya ti agunay to make a difference in our province, in our workplaces, di tayo mo tagsolwiningan, agawis ti tao so we can make a difference. Kasi hantay kayat ti marigatan, adut rigat tayo, nayunan tayo pa iti rigat tayo. Kung kunatay latan. Number 3, align your mindset with God's Word. Romans 12:2, anak ko na ijay. But, anak ko na ijay, Romans 12, chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen?
Oh. Instead of seeing, kung natin kumadapat kat, Lord, pabarwam ti panunot ko. Ha? Dapat datayo ka kapsat. Kita nyo, dete bubon. Sino't ada bubon na kada kayo? Diba? Deta bubon, no stagnant ta danom na kakabsat, toxic di dayan, hamuin inumanan. Tata, no jay bubon, kat madaldalusan, mamenmentenar, akat mabalimot uminom. Kas tatay mo't kas latay labubon. Masapol nga itulok tayo nga ti sa uti apo, dalusan na tayo. Dagiti madi nga panunot tayo. Dagiti basbasol tayo, dagiti pet sins tayo, bad habits tayo, wrong ways tayo. Hayaan natin ang salita ng Diyos. Ugasan na tibiyag tayo. Tapno mabalin tayo nga well of life kadagiti tattao. Oh, we could be a blessing to our boss. We could be a blessing to the people around us. Amen? Hindi nga rod karuba mi 17 kat ti kararag ko, amin di karuba may kak amin ti daily bread kan Bible. Ak panunod ka, ak kararag ka, imbes nga, ti karuba kasti kung kunam lata. Why don't you pray, Lord, what can I do to change the situation? What can I do to make a difference? So nga, dito sakbay ti 25. Oh, income to bunungan, di gidi karuba. Una day kwayantay sango, day Changi. Oh, di ba? Best friend dagan naning ka, napanan ni naningan. Wen, friend ta ako na di bakit king kwa na? Oh, idi na pang gimatang itay ket nabayaghan ta nakita na ya basang ko na. Amen. Tapos dito kakabsat, alagat ikwakla ta amin na number 4, accept the call and opportunity to shine. Amom no hammo pulos nga tunuyan ti apo ket talarik nam ti tuntunuyam kakabsat, it is equivalent that you are rejecting God in your life. Hammo ka di ammo nga kadaadda pasamak wenno environment nga narigat ken ka kasarsarita na kati apo. Kati ibagbagana ken ka, make a difference, make a difference. Datayo mo't, di tayo mo't kayat. Agasem, you are rejecting God. Sino ka kuma? Sino ako ma? Kasarita na tayo pela ti apo, di ba? Make a difference ko na naging kang di ka magkayat. At atuntun uyan tayo lahat ti panunot tayo kanrik na tayo. Tuntun uyan tayo lata, dagiti sulisog, ti aglawlaw tayo. Hello? Why don't we accept the call and opportunity to shine? Anak ko na nata Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Oh. Amen? Why not kadeto year end? Diba? Oh, di kita co-teachers yo. Ato teachers tayo ngamin dito. Aglalalo, di kita medyo maditi pampamayan na king ka. Hingga di ikan daily bread. Samo ikan ti ham. Oo na ikan. Diba? One, tayo medyo expired. I mean, look, that's what God is telling you. Listen to God. Dinggam ti ibagbaga ti apo kang ka. You do the extra mile. I mean, listen, this is contrary. This is ironic. Kunadano kwa, ironic. Maisupyat kaday di human tendency tayo. Pero anangarod kat Kristiyano ka. Agkurri dapat ti espiritu ti apo lat tagangkang. Maawatan nyo kakabsat? Oh, let us make a difference in a difficult environment. Oh, He did not place you there by accident or by mistake. He placed you there to make a difference. Oh, number 5, pray for God's grace and wisdom. Mas laitatay, kuna ni Pastor yung kanyak ni,
Anak ko, adati isang kabasita parikot ijay, una na jay batak. Ingka sumangon ubigat, apo, ana aramidek, karuba di gitoy, kanakti wisdom apo, kung nakasigo na, anat obraek apo, kutni, by the grace of God. Nalpasan. Hana kailangan na mapana kung, hana kailangan mo tayong mapan ni Pastor Jun, tabakan no, kwa, amen. Pray for wisdom. So, di ko nakitay kakabsat, no adda sharpness ti panunot tayo nga makadetermine nga, maday, deti ugali, deti ka ubraak, maday, deti pag-ubraak, ape awang nga rod, wisdom mo nga rod ita nga, mangisuro tabagim, no kasanot dapat nga idjar mo jay. Dapat adamot wisdom mo nga rod So ako na James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Oh, so ikanakti wisdom apo ka dito nga sitwasyon. So I do not know what difficult environment you are experiencing right now, but God is calling you to make a difference. God is calling you to shine. Kunam kumatunubigat, Lord, let me be an agent of change today. Help me to reflect your love, your wisdom and truth. Instead of focusing on what is lacking, pray kat kunam, Lord, use me to fill the gap. Kasi kunam, awan kastoy. Lord, how can I fill the gap? Dayjay ti dapat nga mind tayo kakabsat, a difference maker. Let us shift our mind from the mind of a victim, from the mind of a defeated Christian, to the mind of Christ. What can I do? Dayjay ko nakarudan nagsayaat, for God so loved the world, He took the initiative. Hantay mo't inimbitaran ti Apo nga umay dito lubong Isunalatan ti nag-initiativeon because He knew that's the only way that we can be saved. Gasin nyo, nagsakripisyo lang arudan ni Jesus nga natay, jay cross. Isupay kakabsat, ti makin effort nga sinarak na ka. Ado ka da tayo manong atawan, inlim-lim mga antay ti Apo, intartarayan tay ti Apo nga kaski ni Apostol Pablo. Ngamhaan nga nag-give up ti Apo nga nang sarak ka. Kat kastagayam nga, bunga tayo mo ti kaasi parabor kan ayat ti Apo. Kas jay tayo kumamot nga rut iti dito nga lubong. Kuna tayo narigat, haan kakabsat no pagariyam ti Santo Espiritu gan ka. Be filled with the Spirit. Walk in the Spirit and you will have the fruit of the Spirit in your life. And all of God's people say, let us make a difference. Amen. Lord, thank you. Kat uray naglabas deti oras mi Apo, sulit deti panaglabas na ta nailipas ko deti message ta kasapulan nga ilipas deti Apo. Tapnon maamuam mi ti kabuuan. Deti kayat mo nga mapasamak kada kami to make a difference in a difficult environment. Lord, I do not know how timely this may be to many of us tonight, but I pray that all of us, Lord, will go and have the Spirit of Christ reigning in our hearts and mind, that we are thermostat and not thermometers. We will glow in the dark. We will be the antidote, the medicine, the salt and light of this world. Instead of always asking, why is this place so bad? We should be asking, Lord, how can I make it better? Lord, help us to be like a Joseph, to be like a Daniel in our world. Tulungan na kami, Apo. Hami kaya ti sarili mi. But we accept the challenge and we accept the call. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen.